Hei hi All India Radio aizolani chanchin thar achiar tu civil ruata Governor Haribabu Kambam Patile CRPF Tripura Sector IGP Ravidip Singh Sahiten mipui vantlang tan CRPF na tho chungchang an soidun MZS RLM Noya Theisorna Lontlang Juice Extraction Center Suang Puilo na bunchu Assembly Speaker Pular Indian Sailole Rural Development Minister Pular Ruat Kimaten Voin Khan Anhong Mizoram BJP thalai ten Agnipat Noya thalai tetana kumli chung Armed Forces athona turwa manachu Mizo thalai ten ngai vense andu thu ansoi Asama tuilian in zia omlam apan thairi lova nunna chan pha po an om Governor Haribabu Kambam Patile CRPF Tripura Sector IGP Puravidip Singh Sahi te Voin Khan Ras Bhavana anin koma He huna hian Mizoram chunga CRPF na thole mipui wantlang tana an luan chua chungchang te an soidu nani Governor chuan CRPF ten an na tho pa ngai thataka an tho ba ka an omna hmuna cheng mipui wantlang tana rotling thil tangkai takan siam thin chu lom omati thua soya nimin lama zema bok veng chunga mipui wantlang tana tangkai tur in bualna in thierna le waiting set te Civic Action Program kaltanga CRPF ten an sakta chu hon ani tia lo hriat thule lom omati thua soya ni Governor chuan CRPF te chu an omna hmuna cheng mipui wantlang tenen in lai china thatak nei chun zom sel turin acha bok Puravidip Singh Sahi IGP Tripura Sector CRPF chuan tun tuma Civic Action Program 2022 kaltlanga an na tho chungchang te Governor hena hian soya hengbaka hian CRPF in Mizoram an na tho tlang puile thil poimo dang te po Governor hena hian a thlen bok ani 225 Battalion CRPF zema bok ta chuan Voin Khan amamo apiang man turin thisan unit somruk pathum an peya Aizawl Civil Hospital Blood Bank 10 Battalion Headquarters zema boka kalchilin thisan hi an lak sak ani Mizoram State Rural Livelihood Mission MZS RLM bultumam halakna theisorna Lontlang Juice Extraction Center Suang Puilo na bunchu Assembly Speaker Pular Indian Sailole Rural Development Minister Pular Ruat Kimaten Voin Khan Anhong Center honna in khom Suang Puilon Community Hall abuat saya Pular Indian Sailo bial tu MLA chuan Suang Puilon chu khotai ma an ni awangin an hlotlin pui ngei don ti a hriat chian thua soya Center than zel na le mason zel na tura thei top chua atum thua soi bok ani Rural Development Minister Pular Ruat Kima Poin Suang Puiluan khuain masona ra bithara chuang kai chu alom pui thua soya Ramdang den in sum don ton tur mun sang Border Trade Center kan ti hlotling thuai don nin alanga heng te hi chhor tangkai ngei tura chanla ka poimo ne tia Pular Ruat Kima chuan MZS RLM chuan thingtlang meichhia ten leirem anra theinan ma anla tia soya self help group te malakna azaw ma kongchi sang in eizonna a thlen theya SHG hlotlin na tamtak en ton tur aum to ne tia in kai hruina felfai teirei peina rin omna le tumru na tenen malak apoimo ti soin SHG te chu malakna atana anlon puk te peipunga ahun taka rul thin turin acha lon an rul that chuan an hlok puidon baka SHG dangtetan kong an hon sak thin ani atibok Suang Puilon khuwa hian sap then ching na sain an hlotlin pui to a mifko ching chipa atui sor turin an thon thina a hau tak baka harsana an to thina wangin kumsang ni som pariat khan Donor Ministry Noya North East Rural Livelihood Project NERLP kaltlangin theitui sorna khol dana tur building sak ania theira chi thum sap theila khui theile nimbu an sor thei to a voi khata litar som ni vel asor chuak thei ani Prime Minister in June ni som panga a thalai te puala Armed Forces na tho na tur apuanga he scheme Agnipat Noya thalai te tana kumli chung Armed Forces a tho na tur ruam han chu Mizoram a po thalai ten ngai vense andu ti Mizoram BJP thalai te chuan an soyani Voina Aizawl Press Club a thuthar thedar tu te an komna BJP Mizoram thalai President Puramdin thara chuan Agnipat scheme hian Armed Forces chu thalai ten nun tho thang thatak zia an nei theina tura malakna ani don ani atia herwa manakal tlang hian sarkar hatam le zual siam konga mathar eng tak ain hong ni in BJP thalai President chuan asoi bokani he scheme hnuai hian kumina sipai singli sang ruklak tum ania adil thei kumza chu kumsom pasare tanga somni pathum in kar ni in kum khata ham thana cheng noi li sing sari sang ruk an huanga kumlina cheng noi ruk sing kuwa sang ni vel an hmule dona hengbaka hian thil don tur chi hrang
eile in jinveiwa na chet sual palemo a ngai na thiam na sang te a omanga thlatin lo atangin za somthum da khol sak anianga chiol ani don bok ti BJP thalai president chuan asoya hetianga sarkar lai pui prime minister in scheme thar apuan hi Mizorama thalai tam tak te point ngai ven le zual tura andu thu ansoi ni Mizoram atangin mi sang khatlak ani dona adil du te chuan Mizoram BJP state office ngai ven thei ani thuan soibok Chakma Autonomous District Council Chairman atan chu tom lovin Kalik Kumar Tongchagia MDC tlingapuan ania Voina Chairman thana puala CADC session kowa Pukali Kumar Tongchagia than ani thu hi puan ania Chairman Luipu Buddha Lila Chakma CM Ruat ani nuwa amun ruak hi aluata ani India Ramzalena kum samsari pangana lomna Azadi ka Amrit Mahotsav le sarkar lai pui scheme ana iajana malak nakal zela voin khan lunglei south bial tu MLA le Bamboo Development Board Vice Chairman ni bok Dr. K pa chungan Troy Puisap Supply Center ahonga abat warehousing scheme kaltanga chengwai bel che khatnuai somthum pakhat le sing ni senga sak ani Dr. K pa chunga chuan Troy Puisap Supply Center thar changtlung tak ruwa manani chu masona ro pui tak ani thu soin Troy Puisap le ache vel khuwa a mason zel na konga hong thatak ani nge ya be sei thu soya Masona dai rei nei turin mi puiten taima le rin om taka sarkaran troi oma fin chua atul tak zet ani tin Masona ru rel thar supply center po nei turil rupua du takalo enkol chunjom turin mi puite acha bok ani he supply center chunga hian go down matric ton zani lengle staff quarter pani oma he supply center atang hian retailer panga troi pui not 1 troi pui not 2 troi pui south 1 troi pui south 2 le mual cheng south te ape chuak don ani Chanchin thar hi All India Radio aizola tanga puanani Asama tuilian chuan zia lam alapan hlei theilowa tuila chim lo munte ala chim bel zelani tuilian le leimina wangin lei lam lian le kalwa te mun tam taka achetoa tuilianin athen chiana kai noya asama hian darkar somthum paruk kalta chung khan mi pariatin nunna anchan toa district som ni panga huam chunga mi puinoi som pakhat chuang tuilian hian ati buai meka Tuilian tuar na sa mi pui sing ruk sang riat chuang relief camp a suan lu ani to bokani sipai chi rang army paramilitary forces NDRF le SDRF baka tual chung thunei tu ta chuan chan chuan na an thok meka wen khan ga hoti tiamin district engamaza ta zirna in po khar ani Meghalaya po ruwa sur achat laklo wangin state chung mun then khata tuilian le leimin athen zela nuna chan pha po an omani Garo Hills District a chuan tuilian wangin mi pathum anthia leimin wangin mi pakhat athiboka leite po tuin ala bokani lamlian zau National Highway 62 chu leimin wangin apinga mun tam taka tuetling na sa hle bok ani Meghalaya Chief Minister Conrad Sangma chuan khuarel chian awanga nu na chan te torpui thua soya thi chung te hena jang na dom na cheng noi li theu pek anni tur thua soi bok ani Indian Meteorological Department soidanin Ninga chung vel chu ruwa hi ala tam zual turangai ania hei wang hian education department chuan zu ni som ni thleng zirna in zong khar turin hriat tirna achua ani Prime Minister Narendra Modi chuan voin tlai khan Gujarata ni ni cham turin Ahmedabad apana Prime Minister chuan naktu khian Pavagadh hila Sri Kalika Meta temple din tharle ahonga he temple hi helai muna temple upaberle mi tetlo hlo tak ani Prime Minister hian chengwai bel che sing ni sang khat hu masona na thole na tho tur lungte phumin ahong dona Vadodara abuasai Gujarat Gaurav Abhiyan programa atel don bok ani chanchin tharpuan ti to main chanchin tlang pui Governor Haribabu Kambam Patile CRPF Tripura sector IGP Ravidip Singh Sahiten mi pui wan tlang tan CRPF na tho chungchang an soidun MZSRLM noe thei sorna Lontlang Juice Extraction Center suang puilo na bunchu Assembly Speaker Pulal Rinlian Asailo le Rural Development Minister Pulal Ruat Kimaten Voin Khan an hong Mizoram BJP thalai ten eknipat noe thalai te ta na kumli chung Armed Forces a tho na tu ruam mana chu Mizo thalai ten ngai vense andu thu an soi Asama tuilian in zia omlam apan theiri lawa nunna chan pha po an om chuti jong chu chanchin thar kan puan thei chuani